zane mutura nta mikino yari umuntu wese mu kugira ngo azicwe n'inzara. No. Urashaka icyano sha? Niba ari pasteur mushaka dore nguri yari kurenga. Nako ngende umushumba. Nabyatsi biri ngo mbibakize. Kamuji yigize Kamuji we Kamuji ngo ntashaka kwishyura inzu y'abandi we Kamuji 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 Silambe sinige kuntu urugini yawe. Kamuji yigize Kamuji we Kamuji ngo ntashaka kwishyura. Mwaramutse. Yego. Urashaka iki? Uyu munsi no ku cyumweru mwagiye gusengara. Kose pastor ntabwo uziko ibyo bintu byo gusenga byaciwe koko. Ishyano. None ngo murashika pasteur tuzaturya iki? Hoya mugomba gutura abantu. Mujye musanga muri Matayo. Nura ko nanditse ati mugeragereshe Imana cya 10 n'amaturo. None wowe uraho ngaho urashika pasteur nzapfira mu nzu muri ahanga. Kose pastor muri iyi minsi ntabwo tugikora dusigaye twirirwa mu nzu ubwo faranga bwo gutura twabukurahe koko. Yesu we. Rero mu maturo vande kwihuta kandi kutumwe nyinshi dubusura uyu munsi. Eventually. Pastor nase gutura bayitegeko. Hello. Wambese urashaka kubuzi ko nge naje hano gukina nawe. Aje gutura. Yesu Gampre. Ugafra nayo mubwira za ture mwembi mutura amatura ganda yiyongera gutya. Bire muzane mutura nta mikino yari umuntu wese mu kugira ngo azicwe n'inzara. No. Oh my god. Urashaka icyano sha? Niba ari pasteur mushaka dore nguri yari kurenga. Nako ngende umushumba. Nabyatsi biri ngo mbibakize. Ni imbwa sha? Ni uwo nguwo. Ayodima. Kamuji yigize Kamuji we Kamuji ngo ntashaka kwishyura inzu y'abandi we Kamuji